سلام علیکم از شهر لیواکان سربانی پیشینا مردم شریف تاجیکستان. من فکر کنم در بین بانو مخالف تاجیک یک بانوموس بوده. من شریف جمشید در نظر دارم و یک دیوس آدم بوده. در افیر اقبال برواردنش بانگیش گفتن. در دکازاتش کردن که در یک توی دود دادی. عرخرش گفتن. باموجش گفتن. باندیتش گفتن. چوموش گفتن. دکازات کردن. کروکش کردن. 7-8 نفر. айбайн 10 соат гузашт омадан дар дуруни хонаш накалениш мондан. вақте ки якум видео ка диди муҳаммадбой садриддин шарипов ҷамшид, ман сразу гуфтамаш: ҷамшид, видеото удалид ки дарди сард мешавад. неки шарипов ҷамшид гуфт ки соқуфаёб ман то охирам мерам, даже видео кард бо ки иқбол агар доказат кардан натони банги бидани мара, бандит бидани мара, ман то охир аз идид мерам. а имрӯз шарипов ҷамшид ай алмаз бахшиш пурсидесай, ай муҳаммадбой садриддин худаш мегӯяд ки мо пишти парда гап задем ки дигар видео намекунем, мара бибахше. шарипов ҷамшид, шарипов ҷамшид, ман тора гуфта будам ки ту як беномуси таранги соқуфаёб мард нести ки то охира бирай. ай моддаро дақоват кардан. даже иқбол гуфт ки шарипов ҷамшид моддарта мада бите. ту агар нанги номус дошта бошӣ, ту як беномуси, ҳамаи шумо беномусӣ. ай Муҳиддини Кабири саркарагӣ то последний ки худат ҳастӣ, последний беномус одам. шарипов ҷамшид мард ба твори марда даюс бимир, ту нахоҳӣ чумои иқбол бахшиш бипурсӣ, нахоҳӣ алмаз бахшиш бипурсӣ. мард ба твори марда беномус даюс бо ту фахр мекунӣ ки ман политик ҳастам. туф кардаги твори политика. марг ба ту. модарта даштам кард. бимбираста беномус ахмақ одам. дигар набро гап наза. видеото удалид ки тай чумо битарсӣ. марг ба ту. шарипов ҷамшид трус.